nei hatu tola do wala tala tutupu ke lata mai puli ponei. Ko liu ai e lilifu ko Dion pakito fitu, langatoi ki he nofoa, he whakatonu whono he whono e ki pule, hako nā kai nofo ai e lilifu whakatonu whono ko tongia pingia, ke whono he tau e ki pule he mami au nei. Nā kai koe whakamua nei he katowha ai e lilifu e ki pule he maango toi ke langamatai e nofoa he whakatonu whono. Koe tau seanga nei muitua ki he tohi whakawenu mela ua fulu pui pui fitu, ke mai ke taha he tau e ke pule ne nofo, ke nofo langamatai ke nofoa he whakatonu whono, ka talia uloa kia e whono ki pule. Nā kai mai ke whiwhili e tau i ki pule. Longa e tau huhu he tau i ki pule he whonoanga nei, kai nā kai whai kupu pulenga kua tuku kia e. Taha ni e mata whakatu whono whakalatalata kua whakatu tala kia e fōki e lau tolu, koe mata whakatu whono whakalatalata ke whakaongaanga he tau vai whakahehe manamana tuanga ua awhi me hongfu mahiwa. Ko Esther Pavihi mai BCN News. Ko pē mai a Dr. Colin Tukitonga nā kai manakoa ia ke whakatūhana hingoa ke lata ia mo i tau wilianga motu tau kahau. Komi ata BCN News ke eke kafo ke hana tau manatu. Longa tau tala ne langona ki he tau whanoanga he wangahau Niue, whalataha mo i tau nanga tau Niue Festival ke mahina Komali. Ko e a manakia ia ke tukuhana hingoa ke he tau wilianga kai pihe ai a Dr. Colin nā kai whai a mamanakianga pihia ia. Tala hau mai ia ki he BCN News, koe whai tangata ni kua manako ki tukuhana hingoa. Kai mai longa ia e tau matawhakatu whono tohi, mai tau wilianga ko e Niue Assembly Act tahe a hiwseo onfu maono, koe tau tangata manako ke katofe ke puli kua lata ke nofu motu ke he hongfuru ua e mahina to hoko e wilianga. Pehe e ke kāwho ko tuku i tonga, mai ke ngai ania ia ke langamatai e motu, moi whalo tau ngā hua whoki tunga taha whono, he whahe malolo sino kua manaki ke whakahoko ki Niue ke mahina sepetema he tau nei ne kua whakamatapatu ai e ia. Kua manaki ai ke o mai mōlea e tahi seo ua fulmalema e tau tangata ke he whanoanga nei. Pehe e whuke ia, whai manatu whoki a ia ke he kotofa, mo e whai a mamanakianga ia ke he tau wilianga he tau ngahi mua, kai nā kai a manakia ia ke he wilianga ke he tau kahau. Koe ke kāwhu koe Colin tuku i tonga ngā hua ngai ia ke maho nei, koe taki lahi he kautaha Secretariat of the Pacific Community i Nomea, New Caledonia. Ko Esther Pavihi mai BCN News. Kua manaki ai e tau ngā hua ke kamata ke he kawe fiber optic, whanua halatonga ne whakahingoa ai koe manatua. Kamata ai tau ngā hua ke tau fofoanga ke tau matakawi kua manaki ke whakatūki ai e tau lākau nei. Pehe mai e ulu whakatonu he Telecom Niue ko Brett Collier, hahai ai toko tolu ngufulu tau tangata ka hua fuafua kua mai pauaki ke kamata e whakaholoanga nei. Ko la tolu ai ni o mai ai mo ngā hua ke he wakatonga ne hele ki a lofi he mga nei. Ka katoa toa e tau fuafuanga nei, toa manaki ai e kawe fiber optic nei ke tahake mai ke mahina ha Novema. Pehea ia ko whita ni he kamata e tau ngā hua ke whakamea, mo i whakalaulahi e hala he matakawi makefu ne hake ki sekena. Koe konutu ki ngā hua ke he whale ke lata mo i fiber optic landing station, ko mauai he taha kautaha mai he motuku Australia, ko DXN. Kai mauai e DTB e kontuleki ke whakamea e tau matakawi nei. Koe kawe manatua nei, ne kua tamai halatoka mai he motu ko Tahisi ki Samoa, si mauai whoki a Niue mo e motu atu kuki a lani. Pehe mai e ulu whakatonu a Telecom, ka mawhala i tau fuafuanga, kua manaki ke whamaupopo e whakaholoanga nei he manatua fiber optic cable ke mahina hayuni he tau kahau. Ko Esther Pavihi mai BCN News. Pē e tau tala moa mai he ofisa he matakau pule ngā hua, he whakatu whono, kua pā mo i whakaosi ai e tau tuhi ole ke lata ia mo i tau skolasipi ha New Zealandi. Koe lolohi e tau tuhi ole kua loto ke he tau whakakuanga ke whai engineering. Kua moa ai toko hongfuluma ua e tuhi ole, mai he hongfuluma ua ia, hongfuluma taha ne manako ke tau whakakuanga ke he whai engineering. Nā kai whai tuhi ole ne manako ke eke mo whaianga. Koe tau skolasipi nei, ke lata mo i tau kahau, ke tau aonga pulotu i New Zealandi. Kua manaki ai ke kamata e tau whakakuanga koe Masters in Business Administration ke aonga pulotu he Pasifika Tonga ki Niue he whai tabu kahau. Pehe mai e ulu whakatonu he aonga pulotu USP i Paliasi, mai he uafuluma hewa i tohi ole ke lata mo i tau whakakuanga nei, toko uafuluma tolu alo tolu kua manaki ke kamata e tau whakakuanga nei he whai tabu kahau. Kua manaki ai e whai aonga koe pulotu ko Dr. Sunia Vosikata mai Suva,
ke hoko mai he whahitapu nei ke kamata e tau wahanga whakamua. Pehea ia lo le sio kua mana ki ke whakahoko e tau whakaholoanga whakamua mo i tau whanau aonga nei ki ha whiawhinga fua he whahitapu ka hau, tō kamata ai e whakaholoanga. Kua whita fōki e aonga pulotu USB he hawhangi ki he tau tangata kua manako ki tau se e tau whakakoanga ke lata i me wala ke ua ki he tau nei. Ko este pavihi mai BCN News. Pēnā hatu tōla tau wala tāla tutupu ke lata mai puli pōnei, ato li ke whelewia tapu ka hau, no na whaa, mui munuina.